Umanjujući značaj drugih manifestacija u avgustu mesecu, turistička organizacija grada Požarevca izdvaja nekoliko najznačajnijih. Krenut ću od pre svega jedne duhovne manifestacije koja će se održati 18. i 19. avgusta na prostoru manastira ili porte manastira Sestroljin, Sestroljinski dani preobraženja, jedna duhovna manifestacija koja ima dugu tradiciju i predstavlja, da kažem, pre svega odraz stanja naših ljudi, pre svega u ovom naselju, a i šire, obzirom da su posetioci i publika iz drugih krajeva Srbije. Sljedeće što sledi je 21. avgusta 7. smotra folklora u selu Drvno. Očekuje se da ona bude međunarodna i radujemo se da bude takva, ali ako ne bude, održat će u svakom slučaju i vrlo je značajna u negovanju etnosa. Također jedna manifestacija koja je vrlo pozorna za ovaj kraj, odnosi na selo Ostrovo, Ostrovački bećarac. Mi znamo da su meštani i građani Ostrva ljudi koji su od preko, da kažem, iz Vojvodine, imaju neku malo različitu kulturu ili malo različite običaje i zbog toga je ona upravo interesantna. Pored Sestroljinskih dana preobraženja, 7. smotre u selu Drvno Ostrovačkog bećarca, održat će se i manifestacija koja je regionalnog karaktera, 3. po redu Viminiacijum Fest u autentičnom ambijentu od 23. do 29. avgusta. Od 27. do 29. na stazi u okolini sela Beranje održat će se motocross trka republičkog karaktera i druga po redu. Prošle godine smo započeli i očekujemo da će narednih godina ova vrsta takmičenja ili trka ili manifestacija koja pre svega ima sportski karakter postati sastavni deo programa i ustaljena u gradu Požarevcu. U selu Bradarac opet tradicija, obzirom da se pored sela Bradarac nalazi manastir Rukumija, održi se Rukumijski dan i također jedna duhovna manifestacija. Tako da mesec avgust stvarno završavamo sa izuzetno mnogo manifestacija. Ja da kažem, obzirom da nisam spomenuo i neke druge koje se održavaju, odnose se pre svega na teritoriju gradske opštine Kostolac, znači na Petku, na Klenovnik, na sam Kostolac kao Kostolac i tamo će se organizovati u kontinuitetu pre svega takmičenja u pripremanju ribe čorbe, turniri u malom fudbalu, nekoliko kolonija i nekoliko, da tako kažem, poetskih večeri. Program Centra za kulturu Kulturno leto traje u kontinuitetu. Detaljnije o bogatom programu za avgust mesec građani mogu pronaći na Facebook stranici turističke organizacije grada Požarevca.